akekho noyedwa umuntu noma so ifollow ibranch ngoba iTurban lapha akekho umuntu ofeyile siwayo. Buka yini le driving school ndoda Skull somsobuka. Buka ngisithi asihambe siyakho. Iyaphila Kambahle sikhona mfethu sikhona sesivele satheleka lana sibona ibhizinisi lo muntu omnyama sicela usichazele mfethu i-setup yala ekhaya. la ekhaya mfethu usenze incwadi mfethu sure la lenazi u400 yodwa eceleni bese sikhona special esikhona la ekhaya sa 3000 3000 wow sikanjani la ufundile ilenazi uyiphasa msuqede ukuyiphasa uyabuya uzongena emotweni encane shama lesini yakho usuqedile emotweni encane ungena etruckini shama lesini yakho usuhamba uyobhuka ungena etransport sekusolela sina la ekhaya sekhambisela mfethu konke lokhu ngale mali nje yonke ngale mali wow siyakhala 3000 cabanga ngeke asamsobuka ama-truck sikhona le folweni ngiyekho le folweni sethekwini efolweni eThekwini nake uSandro House Anton Lembede danki ngizwile asamsobuka ama-truck khona mfethu ashone khona sesizwile ama-price uthini wena sesiwazwile ama-price lenazi asibuka imoto mfethu awungeke mfethu ngikhathele awukahle sobuka imoto ke awuyangiduba Uyabona ke inkabike lana hayi isiwayi le nkabi yazo. Isiwayi driving school lana nkabi yami lana ilesini iyodwa. I100 rand bana 100 rand lesini iyodwa u30 minutes wakho loyo siya drive kamnandi. Kamnandi kanjani? Yabona ke laba fuke kwenzeka kanje ngoba kade sichazele ubhuti lapha lapha ngaphakathi usekuchazelile ngama price sesiza lana ke mase usuyitholile nazo yakho uyabuya bungakwazi ukudriver sikufaka la emoto encane yes uyibambe ubamba amapedal akho ubalansise ko clutch o brake o accelerator amagear understand nezibuko uqalaza yonke into nje emgaqweni yabo understand ama sign ama rules of the road yonke into nje na benike lapho ke kuya ngokuthi ngale mawuthathe le special lesikade besisho lesa 3000 kuba malesini awu 25 lapho ne 25 lesini ngapha ke sizokubona ke mina ngapha ke nkabi yami ukuthi mawumuntu angazi ukuthi uyashesha ngase umuntu osheshayo le motweni sizothi nje laphana so mhlambe 10 lesini la ne mhlambe u15 lesini ushaye le trucking ne usangena na kwi truck yabona ke lana ke nkabi yami ngitshelile ngale lapha ngathi ngale suke sifunda ukudrive awuyazi imoto ngiyakubambisa imoto ngale base uyabuya ke sewuyazi base sizishaya 10 lesini lapha kumina usuzongena usuzosalela u15 ke into engaka uleka ke efana ke lento ino clutch no brake no accelerator ne gear ne handbrake iyafana lento ukuthi kudla sekushuka ama distance ke nkabi yami ukuthi mawujika kumele ukale lapho ubuke ibuko ubuke yonke into lana ke nkabi yami ke lana ke suke iyona loli ke leli otesta ngalo lapha mawenza ikhotela